Swastiastu. Pamirsa sareng sinamian, metemu malih sareng titiang Kadek Budiani ring acara Orti Mahaprabha. Sane mangken titiang jagi nyarengen idenane pamirsa sareng sinamian, kirang langkung 5 menit ring acara Orti Mahaprabha. Ring rahina sane mangken rahina Buddha Wuku Warga Pinanggal 7 Desember warsa kali tali kali likur. Mungguhin orti sane jagi keaturin minekadi Nitya Yuli Pratista Pralabda ring Dharma Wacana Nasional. Nitya Yuli Pratista inggih punika putri Pendharma Wacana. Ring sejroning wimbakara Dharma Wacana punika, mahasiswa sani mewasta Nitya Yuli Pratista presida ngamulihang Jayanti pertama miwah Jayanti telu sejroning Dharma Wacana Nasional. Punika kepanggih sedurungipun dados mahasiswa ring Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Mawinan punika Nitya poleh tawaran saking maakehan perguruan tinggi sedurungipun mikayunin ring Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Dados mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja taler ngerereh program studi teologi. Nitya Yuli Pratista ulati state reret melajahang angge tur state ngemiletin kudang-kudang wimbakara Dharma Wacana sane wenten ring Bali. Sekadi kruna sane kaucap ring ukur Dharma Wacana, ten wenten sane nirdon lan ten wenten sane jayanti, sane wenten proses manten ngewecikang pedewekan lan mangda dados jatme sani becik lan maguna. Punika raos Nitya Yuli Pratista putri Pendharma Wacana. Inggih pamirsa sareng sami, wantah sapunika orti sane presida aturang titiang ring semengane mangken titiang Kadek Budiani pinangke pengenter acara ngelungsur mepamit menawi wenten iwang titiang sejroning ngenterang acara puniki titiang nunas Agung Rena Sinempura. Tenhana wong swasta anulus ten wenten jatme sane dahat paripurna sinep titiang antuk pramesanti. Om Santi 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 Om.